Yo Tuikaranie onguona tokorehe orimo tuthome hamwe na ninge tuhike hamwe turithie hamwe na ninge twarahie hamwe ninge tuithokie na ninge ihingirwo hamwe Shiro mwe akikoi mena terethia maiguithaniria te matamoru no manyoka marerana te kioneka gitire muthia nituikaranie tutindike ngari ya maisha nituikaranie tutindike ngari ya maisha Tuikaranie tutindike ngari ya maisha Tuikaranie tutindike ngari ya maisha Tuikaranie tutindike ngari ya maisha Tutindike emotorere Okay, what do I have a post? Wait, Waja! Wajai! Kaima komiri atia hili. Waja! Wanja! Haya, now leave. Okay. Kaima kukuhana atia hii. Na nimethoere mweka imothani. Haya. Kim! Hayai. Niki guku. Tamako niguo ngomokaga. Hea? Hii kani akora. We Waja! Kazia! Igega siara mwana haletawe. We! Nguria terere. No ndinde guku ngitana ngianagirira kundu guothe wi haha ndungijigwa ni ndu wa marimbo mo maku ma wanai. Rumaneke. Ebolo rwakwa ti rwa wana. Roro ni record of the year of the artist of Kira nguria terere. Niki wagire giko u. Yani o niguo muikaraga guku giko everywhere ginya mundu no arware homa ni undu wa rukungu. O niguo wira kurehete guku. Handu hawitherie maria makurehete guku uthambathambie guku weke clean up na ri guthere. Niguo kuhana. Ni wikirete kwanja nyumba niguo kuhana. Indo mwarahaga no everywhere ginya mundu no ate gwagwe. Hingi gwa kwanja nie. Ya na ndukadirikanie. Niki kirathi na mbere. Haya ndoe. Okay, ndiraigua uria ndirakurika niki. Nie ira ndirokirio wega. Oyaga itari no horo ndirathambia indo iria mutindaga guku mugikira giko na gutuika ni thambagia ngithitoro. No tondu ni mwandire ngombo yanyu ri ndirauga no sawa. Orari horo waki. Ndagoria atiriri. Niki kirathire na mbere guku uria Kimu na uria na Wanja niki marekanire gucagia irio tikaga wana. Guikara guo. Na nie ndukauge ni ndakwira. Niki kirathire na mbere. Reke cume nene. Ira ri. Kurathirio. Kimurehe mundu. Wait, what? Yani Kim thutha wa uteithio wothe ni Wanja. Akagea ndugu na ruiretu. Oh my god, I mean how now? Tamakakaba gutuika single. Hea? Wajoka. Kanjire. Arafu Yocio Jabi. Bara. Hinya. Kondrare undu kanjire ngai mwathani arafu.
Hello Aja. Ya nĩ ndaigua kĩrĩa kĩrathire na mbere. Na niĩ nĩ amakia tondũ ndingĩtĩkia atĩ Kim no agwĩke maũndũ ta mau akariganwo kũrĩa guothe mũrutanĩtie. Nĩ njũĩ mũrakaru by the way lakini no ambothikĩrĩrie. Ya andũ marakara maikaraga thĩ makaranĩria. Kũraha gũtigo solve anything. Okay, rĩu wĩkũ? Okay, nĩ sawa ndũgagĩtinde ũkĩnjĩra ikoguo ndũgĩũke gũkũ basi twarie. I'm not taking no for an answer. Nĩngwetereire by the way. Okay. Waikara single rĩmwe. No ndarira Wanja. Haya, amejionea. Oye. Pua Wanja. No ni hake. Yes. Uga guteithia atia? Weniwe Jabi. Wamenya wiki atia? Kwendaga Jabi. Hiki kiratũma andũ matinde gũkũ makĩnjũria ũhoro wa Jabi. Anyway, niĩ kuma njoke gũkũ wiki igĩrĩ thiru ndirĩ ndĩramona. Nĩ sawa? So uge kĩrĩa ũrenda kuga tondũ no ndĩ gũkũ. Okay, njĩtagwo Mwĩhaki, niĩ ndĩ kazini ya Wanja na mũrata wake wa hakuhĩ. Oh, we nĩwe Mwĩhaki ũrĩa wa Mwĩmuto? Ũcio nĩ niĩ. Anyway, nice to meet you. Nice to meet you too. Nĩ njugĩte maũndũ maingĩ maku nawe. Hope nĩ maũndũ mega. Well, ngumo we nayo. Anyway, tũtigana na maũndũ maingĩ so. Nĩkĩ gĩkũrehete gũkũ? Anyway, Wanja nĩakũhũrĩire thimũ kĩroko gĩa tene. Anjĩra maũndũ marĩa marekĩkire gũkũ. Nĩkĩo niĩ ndoka because she sounded so disturbed. Disturbed? Ndũkĩrĩ na mũnyaka tondũ nĩ athire wĩra. Ũka mathaa make hwainĩ nĩ ũkũmũkora? Madam, ndiuma na ũru na ningĩ ndiuma na ihenya koguo ndikũmaindi gweterera. Sasa si alikuwa amemchika hivi. Wacha. Lakini sikuona sana. Unajua nilikuwa nimelala. Leo ni nditoroi kaiguaga manegene kukaka hanya. Unasema nini Kezia? Sisi najaribu kuambia vile kulienda kwa hiyo party. Unajua mimi walikuwa ameniambia huyu Wanja walikuwa ameniambia ati mimi niende nikarare nisikue kwa hiyo party. Hata sikusikia vibaya. Niokeo ndiendete mapate. Unajua mimi sipendi mapate. Na unajua hidi nyuaga mimi na pombe hapana tusikizani hata kidogo. Pombe baridi na kunywaga ile warm. Sinakwambia mimi nilikuwa nimelala. Kaigua hanya. Hizi kwenda dike kwa manegene. Sinakwambia mimi siwezi kulala kama kuna kelele. Ndio hanya. Lakini sikuwa nimeenda kushughulia. Mimi nilikuwa naenda tu show hivi nikipita, nikasikia tu hizo makelele. Hanya. Kuku kaka. Sasa huyu Wanja alikuwa amekasirika arakarete. Akashika hako kamsichana hivi yako kamsichana ako kalikuwa kameletwa ni Kibu. Kalikuwa na nywele kama hii yako, kalikuwa kameshika hivi hapo hivi kwa mosodo, lakini nywele yake si kama hii yako, yake ilikuwa safi si kama hii yako. Anashuka duza. Tunajua vile Wanja atasana. Alamu unaniumiza. Dewe. Hakumpiga sana bebe, lakini anakahorire alikaumiza. Wanja ararakara. Akaanza kumwambia, "Nirogorage mimi naweza kukumaliza." Anakarogwo. We. Hii nyumba unaona yote huku, hii nyumba yote hii ni yangu. Hii vitu yote iko huku ndani ni mimi nilinunua. Hiyo gari ginya tamaka. Hiyo gari yenye Kimu alikuwa amebeba na hako kasichana. Gari hiyo ni ile ya Wanja. Akamwambia hata hiyo gari ilikuwa umebeba nayo. Gari hiyo ni yakwa. Hiyo ni gari yangu, hizo vitu zote ni zangu. Kimu araruga maua arakarauga. Niki
Hautachinda hapa, ndotinda hao kijonarithia uria urite agake hata mimi ni mwanaume. Hata mimi ni mwanaume. Ona no ndeikaria hata mimi naweza kujikalisha. Kwenda kariki. Kama unataka kuniwasha, suniwashe. Mama mbia uikaniria moko. Ndironire ugo ndirathi toro, ndirathi gwikomera. Ndikaigwe. Aya! We. Keko unasema nini akisikuelewi? We nayo hata we unaniboa, unawe ni uraboa, korwo ndiraigua Gikuyu. We kama usiki Gikuyu mimi sikupigi story tena. Ndiko kwera rege we enda kwenyu ndio karuge githeri yako ikiifa utakuja unishuke zile matuta uko umeniambia. Sasa umalizi story. Hapana, we enda. Nitako kingine itakupigia season 2 ukinishuka zile matuta. Acha hizo kizia. Aya! Kai. Uko na ndeta waja. Kai. Tuikaranie nguona tokore he orimu